Kerja samla balang Presbyterian Mulang kan pelang ya ka Winter Gospel Concert aka apa patarik mentau benai. Hagani ka Winter Gospel Concert anu simatar ke babun ki nongruai kan tobru yau hebret rupari nongrum. Kamtana kalian kerja samla ka khot ka weri ki pajma. Menyawan sekani ka Gospel Concert banyak so ya ka waktin jung blai lembah ki surjung ruai. Rupari nongrum na kasnong maus kitiam. Balang Presbyterian maus kitiam. Nga pantip siya pipara bangit baik ki henmen pipara baik jonga ngan wan ruai siya ka Winter Gospel Concert ha katarik at popra di sembar hau arhajar arpulai nadu kapor stan baje janmit bala penyait da kajing seng samla Malang Presbyterian Mulang. Hakasnong Mulang is Jain Tiahin. Kumta ngakot kerpat epi syakane ka Gospel Concert. Empat kidon sibun kinong simpenta hakane ka Gospel Concert. Empat lada don kiboko kendu ya nga. Pila ban kenduk ya nga nadu ke ar punya tarik di sembar arajar arplai ha kasnong Mulang is Jain Tiahil koblai sibon si hajar ngo Christmas masuk bakmennya pibar without your help, he will not last. Mary and Martha